am going to make coffee. Dwi'n mynd i wneud coffi. Dwi'n mynd i wneud coffi. Dwi'n mynd i wneud coffi. Where has our house gone? Lle ma'n tŷ ni 'di mynd? Lle ma'n tŷ ni 'di mynd? Lle ma'n tŷ ni 'di mynd? The Queen wanted to burn Alix's cat. Oedd y frenhines eisiau llosgi cath Alex. Oedd y frenhines eisiau llosgi cath Alex. Oedd y frenhines eisiau llosgi cath Alex. I had a knife. Oedd gen i gyllell. Oedd gen i gyllell. Oedd gen i gyllell. My head hurts. Mae mhen i'n brifo. Mae mhen i'n brifo. Mae mhen i'n brifo. We were tired. Oedden ni wedi blino. Oedden ni wedi blino. Oedden ni wedi blino. Someone broke the window. Dath rhywun dorri'r ffenest. Dath rhywun dorri'r ffenest. Dath rhywun dorri'r ffenest. Will there be people? No. Fydd na bobl? Na fydd. Fydd na bobl? Na fydd. Fydd na bobl? Na fydd. Be in front of the blank at 3. Byddwch o flaen y banc am 3. Byddwch o flaen y banc am 3. Byddwch o flaen y banc am 3. Does she love me? Ydy hi'n yng ngharu? Ydy hi'n yng ngharu?
Ydy hi'n yng Nghari? We will be waiting under the bed. Fyddwn ni'n aros dan y gwely. Fyddwn ni'n aros dan y gwely. Fyddwn ni'n aros dan y gwely. I can't remember where I was. Dwi'n methu cofio lle oeddwn ni. Dwi'n methu cofio lle oeddwn ni. Dwi'n methu cofio lle oeddwn ni. Are you going to Scarborough Fair? No. Da chi'n mynd i ffair Scarborough? Nac dan. Da chi'n mynd i ffair Scarborough? Nac dan. Da chi'n mynd i ffair Scarborough? Nac dan. Go to the library at once. Cer i'r llyfrgell ar unwaith. Cer i'r llyfrgell ar unwaith. Cer i'r llyfrgell ar unwaith.